Karen Hudes diplomirala je pravo na Yale-u. Radila je u pravnom odjelu Svjetske banke više od 20 godina. Bila je na jedinstvenoj poziciji da vidi kako globalna elita vlada svijetom, a informacije koje je dala svijetu više su nego zapanjujuće. Kako tvrdi Karen Hudes, oni žele da smo robovi duga, žele da su sve vlade zarobljene dugovima, a političari u potpunosti zavisni o ogromnim financijskim doprinosima koji se slijevaju raznim kompanijama. Hudes govori kako je elita unutar medijskog sistema blokirala sve informacije koje bi mogle otkriti da je ovakav sistem namjerno stvoren kako bi porobio sve vlade i ljude svijeta. Oni to rade u tišini. Nakon što je obavijestila javnost, Karen Hudes dobila je otkaz, ali je nastavila širiti istinu preko svoje internet stranice. Hudes govori kako globalnim financijskim sistemom dominiraju male grupe korumpiranih ljudi i gladnih moći, okupljenih oko američkih federalnih rezervi. U razgovoru za News American spomenula je istraživanje koje je objavljeno u časopisu Plus One, koje ukazuje na mrežu globalne kontrole. Istraživanje je napravljeno u Švajcarskoj, a istraživale su se povezanosti i odnosi 37 miliona kompanija i investitora širom svijeta. Došli su do šokantnog broja 147 vrlo čvrsto povezanih megakorporacija koje vladaju svijetom i trenutno kontrolišu više od 50% svjetskog bogatstva. Hudes navodi kako ove korporacije mediji konstantno prikazuju kao dobronamjerne, a oni su krivci za svo zlo ovoga svijeta. Međunarodni monetarni fond, sve centralne banke i Svjetska banka dobili su zadatak kontrole protoka novca u svijetu. Hudes spominje i Vrhovnu banku koja je skrivena i obavijena velom tajne. Radi se o banci za međusobna poravnjavanja. To je banka svih banaka za koju većina ljudi nikada nije čula. Ljudi uopšte nisu čuli za banku za međunarodna poravnavanja. To je čudno s obzirom da je to najvažnija banka svijeta, važnija i od MMF-a i Svjetske banke. Ona se već decenijama nalazi u centru globalne mreže novca, moći i tajnog globalnog utjecaja. Banka je preživjela prvu globalnu depresiju, zlatni standard, uspon nacizma, drugi svjetski rat, sporazum Bretton Woods, hladni rat, financijske krize iz 80. i 90. godina, rađenje MMF-a i Svjetske banke i pad komunizma. Godinama kruže priče o grupi ljudi koji kontrolišu svijet i banci na koju niko ne obraća pažnju. Ovo je priča o njima. U knjizi Bazelov toranj, sjenovita istorija tajne banke koja upravlja svijetom, autor Adem Lebor piše kako najekskluzivniji klub svijeta ima 18 članova. Oni se okupljaju svakog drugog mjeseca nedjeljom u 7 sati uveče u sali za konferencije u kružnom tornju, čiji zatamnjeni prozori gledaju na centralnu željezničku stanicu u Bazelu. Njihove rasprave traju oko sat, ponekad sat i po. Članovi, većinom muškarci, veoma su moćni ljudi i svi su centralni bankari. Okupljanja ove utjecajne grupe otvorena su isključivo za odabranu grupu centralnih bankara iz naprednih ekonomija. O krupnim odlukama odlučuju guverneri centralnih banaka 30 država koje su procijenjene kao najvažnije za svjetsku ekonomiju. Rasprave moraju biti izuzetno povjerljive, a svi guverneri koji prisustvuju dvodnevnom okupljanju vode računa o povjerljivosti, diskreciji i sigurnosti na najvišem nivou. Švajcarske vlasti nemaju nikakvu nadležnost nad prostorijama banke. Zapravo, švajcarskim vlastima potrebna je dozvola uprave banke kako bi ušli u zgradu banke. Banka ima pravo komunikacije o šiframa, prima i šalje prepiske u torbama koje ne smiju biti otvarane niti provjeravane. Banka je izuzeta od plaćanja švajcarskih poreza, a njeni zaposleni ne moraju plaćati porez na prihode. 2011. godine godišnja plata generalnog menadžera iznosila je 735.892 eura, dok su šefovi odjeljenja dobivali 566.072 eura, ne računajući napojnice. Također, zaposleni u banci uživaju specijalne privilegije. Viši menadžeri imaju status diplomata kada vrše dužnost u Švajcarskoj, što znači da se njihove torbe ne smiju pregledavati, osim u slučaju da postoji dokaz o očiglednoj kriminalnoj radnji. Osoblje banke zapošljava ljude iz 50 država. Štab banke posjeduje medicinsko osoblje i sopstveno sklonište u slučaju terorističkog napada ili oružanog sukoba. Imovina banke ne može biti oduzeta švajcarskim zakonima. Banka upravlja novcem nacionalnih ekonomija, postavlja kamatne stope i odlučuju kolika će biti vrijednost naše ušteđevine i ulaganja. Oni odlučuju da li će se štedjeti ili ne. Njihove odluke oblikuju naše živote. Banka je osnovana 1930. godine. Ona je prividno osnovana kao dio plana za upravljanje njemačkim isplatama odštete nakon Prvog svjetskog rata. Banka je pomogla Njemačkoj da stane na noge nakon Prvog svjetskog rata. Za vrijeme Drugog svjetskog rata banka je postala dio Reichsbank, prihvatala pokradeno nacističko zlato i vršila
inostrane razmjene za nacističku Njemačku. Nakon 1945. godine 5 direktora banke optuženi su za ratne zločine. Banka je jedinstvena institucija i ekstremno profitabilna banka koja je zaštićena međunarodnim sporazumima. Banka se nalazi na vrhu međunarodnog financijskog sistema koji se raspada, ali njeni zvaničnici tvrde da banka nema moć da djeluje kao regulator financija. Banka koja je postala centralni stup globalnog financijskog sistema posjeduje 119 tona zlata, više od Katara, Brazila i Kanade. Novinari ne mogu prići štabu banke, a zvaničnici rijetko govore o rezultatima sastanaka. Ispred štaba banke je sasvim mirno, nema nikakvih demonstranata. Iako mnogobrojni novinari, istražitelji i blogeri prate svaki potez banke, banka uspijeva izbjeći medijsku pažnju. I američke federalne rezerve, koje su osnovane prije 103 godine, dio su iste igre. 100 godina Federalne rezerve Sjedinjenih Američkih Država nadgledaju dolar, a odluke najuticajnije centralne banke svijeta utiču na svjetsko tržište. Bijela palata, čuvar američkog dolara, nalazi se nedaleko od Bijele kuće i Ministarstva financija. Uprkos velikom jubileju, na 100. godišnjicu Američke centralne banke čuju se brojne kritike na rad institucije. Nastala je preko noći u vrijeme najgore bankarske krize u Sjedinjenim Državama 1907. godine. Na ostrvu Jekyll u Georgiji tajno se okupila grupa moćnih političara, bankara i privrednika kako bi definisala osnove zakona o federalnim rezervama. Odluka o njegovom usvajanju donijeta je 23. decembra 1913. godine. Potpis na zakon istog dana stavio je i predsjednik Woodrow Wilson. Kasnije je u dnevniku napisao: "Upropastio sam zemlju, veliku industrijsku naciju kontroliše kreditni sistem. Naše aktivnosti zavise od svega nekoliko ljudi." Wilson je bio u pravu. Zakon o federalnim rezervama prepustio je kontrolu američke valute privatnim bankarima. Najvažnije odluke umjesto centralne banke u Washingtonu donose moćnici koji kontrolišu 12 filijala u zemlji. Dolar, koji se mjeri fiksnom količinom rezervi zlata, postao je takozvana globalna rezervna valuta, a tako je i danas. Međutim, eksperiment se pretvorio u daleko veći izazov u 20. vijeku, prouzrokujući veliku depresiju 30. godina, ogromnu inflaciju 70. godina i veliku privrednu recesiju 2008. godine. Kritičari smatraju kako je upravo Fed pomogao u stvaranju financijske krize zbog pogrešnih odluka i djelovanja van nadležnosti, miješajući se čak i u politiku. Alan Greenspan, bivši šef federalnih rezervi, optužen je za ignorisanje problema na prenapuhanom tržištu nekretnina, koji je pogrešnom monetarnom politikom dodatno podstaknut. To je dovelo do najteže financijske krize nakon Drugog svjetskog rata. Greenspanov nasljednik Ben Bernanke odveo je Fed u drugu krajnost. Bankarska kriza 2007. godine pretvorila je federalne rezerve u pogon za plasman jeftinog novca, smatra James Dorn iz instituta Cato, trusta mozgova u Washingtonu. Najveću odgovornost stručnjaci prebacuju Fedu zbog miješanja u fiskalnu politiku, prije svega kupovinom dugoročnih državnih obveznica i akcija na tržištu nekretnina. Berze su preplavljene novcem federalnih rezervi, što bi moglo dovesti do stvaranja novog balona. Za svako napuhavanje problema koje sam doživio u karijeri, bio je odgovoran Fed. Ja bih se, da me neko pita, riješio federalnih rezervi, kaže James Dorn iz instituta Cato. Godinama su se političari, prije svega republikanci, zalagali za gašenje institucije s dugom tradicijom, odnosno za velike reforme u federalnim rezervama. Jedni prizivaju redefinisanje nadležnosti, a drugi traže da se Fed fokusira isključivo na borbu protiv inflacije. Federalne rezerve su centralna banka Sjedinjenih Država. Federalne rezerve kao američka centralna banka zapravo su privatna institucija, Narodna banka u privatnom vlasništvu. Federalne rezerve izdaju novac. Novčanica koju puštaju u opticaj zove se novčanica federalnih rezervi. Američki dolar je privatna novčanica u privatnom vlasništvu, bez ikakve podloge, izdata kao dug na kojeg se plaćaju kamate, te iznajmljena na upotrebu po cijeni koja piše na njenom naličju. 1886. godine grupa milionera kupila je ostrvo Jekyll Island. Pretvorili su ga u zimovalište i lovno područje, najekskluzivniji američki klub. Do 1900. godine klub je predstavljao šestinu ukupnog svjetskog bogatstva. Nakon nacionalne monetarne panike 1908. godine, koju je umjetno izazvao J.P. Morgan, Kongres je osnovao nacionalno monetarno tijelo. 1910. godine osnovano je još jedno tajno tijelo kojeg su sačinjavali vlasnici najvećih američkih banaka i kompanija. Krajem novembra 1910. godine grupa koju su sačinjavala 7 odabranih tajno se sastala na Jekyll Islandu. Ovih 7 ljudi predstavljalo je četvrtinu svjetskog bogatstva.
Na sastanku je Paul Warburg, saradnik i prijatelj porodice Rothschild, jedan od najbogatijih ljudi svijeta u to vrijeme, predložio da se nova centralna banka ne smije zvati centralna banka jer je Amerika ne želi, zbog čega se mora drugačije zvati. Prividno banku će kontrolisati Kongres, ali će vlasnici koji će biti u posjedu dionica biti privatne banke. Pravo na štampanje, izdavanje i puštanje u opticaj novca treba dati privatnim bankarima koji će prema svojim potrebama upravljati kreditima. 23. decembra 1913. godine, dok je većina kongresmena uoči Božića bila u svojim kućama, akt o federalnim rezervama proguran je u Kongresu, a predsjednik Woodrow Wilson potpisao zakon. Na ovom sastanku u potpunoj tajnosti stvorene su federalne rezerve. 100 godina nakon osnivanja federalnih rezervi, dolar je izgubio na vrijednosti gotovo 100%. Štampanjem ogromnih količina dolara iz ničega, elita je novcem preuzela kontrolu nad cijelim svijetom, kojeg je zarobila u dugove koji nikada neće biti isplaćeni. Javni dug u kojeg su federalne rezerve uvukle Ameriku iznosi oko 100 trilijona dolara. Samo 100 trilijona dolara. Nije puno. Šta je trilijon dolara? To je milion miliona ili 1000 milijardi dolara, 1 i 12 nula. A juče je stigla tužna vijest, umro jedan od kolovođa novog svjetskog poretka. Baš nam je teško. Laku noć. Zbigniew Brzezinski, bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost i globalni insajder novog svjetskog poretka, umro je u 89. godini. Brzezinski, sin poljskog diplomate, bio je savjetnik za nacionalnu sigurnost u administraciji Jimmya Cartera. Uz Henrya Kissingera bio je jedna od ključnih ličnosti američke vanjske politike za vrijeme nekoliko velikih međunarodnih kriza. Iranske revolucije kojom je srušen Šah Reza Pahlavi, talačke krize u američkoj ambasadi u Teheranu te sovjetske invazije na Afganistan. Nakon upada Rusa u Afganistan, Brzezinski je nagovorio Cartera da potroši milijarde dolara vojne pomoći za naoružavanje mudžahedina. Nakon angažmana u Carterovoj administraciji, Brzezinski je bio konsultant za vanjsku politiku i predavač međunarodnih odnosa u nekoliko institucija i univerziteta. Brzezinski je razradio geopolitičku dimenziju novog strateškog koncepta NATO-a. U knjizi Velika šahovska tabla, američki primat i njegovi geopolitički ciljevi, objavljeno 1997. godine, Brzezinski je evoluirao od doktrine ljudskih prava koje je zagovarao krajem 70. godina prema klasičnoj real politici. Razradio sam doktrinu kao najbolji način destabilizacije Sovjetskog saveza, a to je uspjelo. Brzezinski je priznao kako Sjedinjene države podrškom mudžahedinima gurale Moskvu u vojnu avanturu u Afganistanu koja će odvesti Sovjetski savez na put bez povratka. Ova siva eminencija je čovjek koji je upravljao geopolitičkom scenom proteklih nekoliko decenija, u knjizi pod nazivom Strateška vizija, Amerika i kriza globalne moći detaljno opisao manipulativne radnje vezane za čovječanstvo. Brzezinski je bio jedan od glavnih geopolitičkih stratega koji je postavio program vanjske politike Sjedinjenih država za 21. vijek, među kojima i strategiju takozvanog puta svile, koja obuhvata okruživanje Rusije od Baltika do Japana. Brzezinski je bio glavni ideolog masonerije i svijeta međunarodnog bankarstva koji definiše program koji sadrži ultimativnu uspostavu novog svjetskog poretka i nametanje svjetske vlade iza koje stoji svjetska finansijska elita liberalnog zapada, Sjedinjenih država i Evropske unije. Poznat je po izjavi: ranije je bilo lakše kontrolisati milion ljudi nego fizički ubiti milion ljudi, a danas je beskrajno lakše ubiti milion ljudi nego kontrolisati milion ljudi.